Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur ki mangeri karing Allah subhanahu wa ta'ala nanikana alhamdulillah. Assalawaki asyaga ngapak salama mangeri kale malak berekna nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanikana mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saribatangku yang akan dipakalak berdekering Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lalana anne waktu barakaka erokan pabatuang ki sekre kana malak bere mangri dale ka malak bere tak ngasing. Yami antu nias sekre ayat laku yang kakang ki dale ka malak berita. Nakana karing Allah subhanahu wa ta'ala dari lalana kurang malak bereka yami antu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nakana karing Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. May makina ni apari-pari untuk anggapai ampunan na Allah Ta'ala. Jadi anjo Allah Ta'ala nakilai ki lomba-lomba untuk anggapai ampunan na Allah Ta'ala. Anggapan na nakikil Allah Ta'ala untuk apari-pari untuk anggapai ampunan na Allah Ta'ala. Nasabak nasambung ayat na Allah Ta'ala wa jannah niya suruga antayang ki. Ya kira-kira pun aku tak nak kira nanti kamma juga gambaran na suruga, nanti kamma lompo, nanti kamma luarak na. Nakana karing Allah subhanahu wa ta'ala arduhas samawati wal ard. Anjo luarak na suruga asing kamay punan yukur ki langit siagam butaya. Anjo luarak na suruga. Ya. Nah kira-kira ni suruga maluar ka untuk inai. Tentunya kepada aku tak nak untuk inai ni suruga na panjari Allah Ta'ala. Apakah ikat te alangnya reki anne kana malak bereka? Atau iya niya ka ampa batuang ki anne kana malak bereka? Tena rupa ta aku lempat tantui kalena kana lamantang iri suruga yare kalantama kiri neraka. Tapi nasambung Allah Ta'ala jadi pakutak nanta na bali Allah Ta'ala angkana u'iddat lil muttaqin. Anja surugana Allah Ta'ala napasadia tau niya ka muttaqin. Ya, niya ka tau malak Allah Ta'ala. Nah, saribatangku dipakalak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun na amin rekanya sumpan ri ayat pertamanya. Angapa kira-kira Allah Ta'ala na nakike pala popro mangri karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti igati anna rupa tawan yang ngasing kesalahan tan, yang ngasing dosa ta. Nah memang pun anak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Anjani kananya rupa tahu makhluk anu biasa salah. Ya, patak galupan tompah. Ya. Jadi maka dari anjo nanakikil Allah Ta'ala kana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, lomba-lomba ki akaro-karo ki untuk anggapai ampunan Allah Ta'ala. Nah sabangan jo sumpaing angapa saribatangku nyanyikan ipaklak berkereng Allah Subhanahu wa Ta'ala angapa ki nanakikil Allah Ta'ala untuk pala popor mengari kalena nasabanya surugan tayang ki. Nah anjo suruga ya taunia ka anggap pa suruga u'iddat lil muttaqin. Taunia ka mallar Allah Ta'ala. Ya. Nasabab punanya kinjari tau malak Allah Ta'ala. Tena nak kulle malak kiri pantarangan Allah Ta'ala. Tena nak kulle malak kiri sadria makhluk. Apalagi ni kananya garing-garingan entah kama-kama.
Ya, aku lagi menghindar tapi tena aku le malak kesingkam malalompangan malatta nari Allah Ta'ala. Padahal tena aku le nikam malakka sanna malatta re tompok na annelino pasanganin na mangere kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi anjo sampai surga na panjara Allah Ta'ala wa iddat lil muttaqin. Di tahunnya ka malak dari Allah Ta'ala, tahunnya ka tappa dari Allah Ta'ala. Saribatang ko ini kini pakalak berkering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punna niya mo kibalaki ni kanaya sifat kamalakan dari Allah Ta'ala, maka kibilengasem mi antu ni kanaya kesalahan-kesalahan. Aku dah ni hindari ni kanaya kesalahan-kesalahan. Ya. Terutama mi antu kesalahan-kesalahan malumpua. Nah sebab mungkin punna ni kanaya kesalahan cakdi, dosa cakdi, abat talak dulu kapan aku dah ni bukui. Ya. Nah sebab ni kanaya dosa cakdi, ni kanaya kesalahan anu cakdi, terkadang anun tene ni sadari anjo ni gau kanga ternyata anun dosa dari Allah Ta'ala. Nah, apalagi makamanne ni kananya dosa modern tongi. Zaman semakin modern tapi ini kananya kesalahan semakin modern tongi. Iya. Anjor yolo kurang anjor tungku sekolah nyenja cilong jadi bangku SD. Sanna ni hindari ni kananya dosa-dosa karena ni sing kana dosa lompo anjo kamma dosa kira tau tuata mungkin aku len hindari dosa di tau tuata ani pak ru Allah Ta'ala ya mungkin ni hindari nasabak ni sing kana anu dosa lompo ne ya rega ni cala ina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sing kana dosa lompo jadi ni hindari tapi kaman ni zaman antene ni sing kana apa kan ni dosa ini atau tikaman ni kusare menggeser contoh kaman ni viral ki ya rega ya, sama lagi ni kananya bisnis online, kama ini kuah mange duit digital, duit masina, ya, uang digital. Ya, ni kana duit tapi tulisan aja ni cini karena si kaman juta duit kue, si kaman bilangan juta duit kue, tapi tena ni cini karena tekaman tumai duit ka, si mata je tulisan kanjo. Nah, ini pun nak bicara ke persoalan kaman apalagi niat baru ini jakala. Nasabari bisnis kaman nakanai investasi nakanai tempat menabung ternyata hanya sumpah botoro ya ternyata tempat pak botoran nah, mungkin pun lagi ni si mata napa cenikan je kena antena menunjang si mata pantama je kodoi na kulina nutayan tabungan si kaman mungkin gatte kodon tahu biasa ya orang awam nga pun ni cenika mungkin aminawang kita ni sin makan tikam mama dosanan tu jadi dunia semakin modern, anjo ni kanaya jalan dosa, jalan kesalahan, modern tongi. Ya, nyeto kaman ne game, ya, video game ni ri HP ya, ya pun ni jalan-jalan apa lah dosa aja kan kekerenan ya. Tapi pun ni telusuri, oh ternyata akibatnya, efeknya, ya, pun lihat kamu dikerain sampai apa efeknya? Yang bisa menyebabkan ada dosa adalah ketika efeknya ini berbahaya. Ya misalnya nikah aja game-game biasa tapi niat mini baliam mi pulsa ni baliam mi apa untung-untung pun ni anjadita anjam aja kina aja dita tapi pun adik na toto yang dipakai amali ya apalah kini pasar di toto ya untuk ambalian kanyo sumpahin jo pulsana atau apana ya nasamanya mesti kemakaman viral anak-anak apalah jirom puluh sakbur yang makna natena ni sari dengan alasannya reke mali ya paren joka njo kama pulsa kama token nah kan ero kamali kamne teni sare makna na sabana sing makna kana anu tangannya gunaan tun wali iya antangannya gunaan tun wali sehingga teni sare makna tapi nia kina ba jam maknanya kina anu makna la haula wala quwwata naudzubillah min dzalik ya jadi sari batangku ini kini pakalak bere kering Allah Subhanahu wa Ta'ala mai makin nanti lagi sampai kanan Allah Ta'ala kana wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya mai makin nak lomba-lomba palapopur mari karang Allah Subhanahu wa Ta'ala nasaba kadang-kadang anu ni antu kesalahan ta antene ni sadari iri dalam kata santa sehingga pun ni jaki tuli apalapopur Allah Ta'ala insyaallah napa mapurang ke karing Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau ni jaga betul ni kananya dosa tau ni jamingan tamat di surga tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena nakuran rilalana tasallu sipatang untuk beristighfar
mangari karing Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikat teni kana ya umat, apalagi ikat teni kana ya rupa tau biasa. Tena jaminan ang tama di surga, tena tong jaminan ang kana ni jagai kibaturi yang asina perbuatan-perbuatan ya anu nan tananganya Allah taala. Jadi may maki ni pala bi anju sumpah istighfar tari karing Allah Subhanahu wa taala singka managaw kang nak bitta tena le bakuran ri sibilang nga beristighfar mangari karing Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi niya jaminan tamar surugan, niya jaminan akan anjo kesalahan ni jaga betul kesalahan igat tete na jaminan ta, maka la biloi pi daripada yo sampaikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamang bikapang kima mapura yang punya salari batay kong babatuang ki sama ni ke rupa tama biasa ja katoje yang batunga sendiri karing Allah Subhanahu wa taala kesalahan batunga sendiri kalengku sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.